Kami amsayo lekapora kaham India kaham school kaham sep mano Agartala doliwo o wansu mungtui o imang nugui busaboti rongno Agartala ni kaham school hostelo tongui poina de phaimani wansukti India gotok tise ingsiwon obhana mangpli kasawi faikya boys borjung hostelo Agartala mungshimi kotol ungui tongsiwon yang bisingo habina kheke toka thasimu haisi sakasimi naithok bisingke kosomuna obhana kathang yakumo nujagi faikya Agartala boys borjung boys hostelo tipasa busarok sagok ksa pesra jak tui haimani bagai yang tipasa hamkrai bedek thui mutri thangja hostelo tui hamia kakak mukak bathroom bising sitram namjak doga bajak thuyam bajak sana thangka hangke mungsa phanose kahamse kri hni manon phiaba Agartala doli kaham school kaham sep kaham rungkrungmung manai wansugui busarongno hostelo tuni re phailayo buma buphaso tipasa hamkrai bedego wairu wai komung rumani yak lobo yapre sejakliya obhane bisingti koktama sawimanka hostelo st super kri naikolnai kri phrengnai kri discipline dog phrengnai kri haino bedam chalajak tiprasa busarok room bisingo watni tui habja khitai situi tai sitra munam ungja sabsutara khanai kri obode Agartala ni hostel ungsi sumu asaija jotone sele wana janai kok ungkha rungsngai rok vacation no nogo thanglai mani hostel room tala rulai phiaba busarok no hostel lo tonphana phai nokha doga tala subaija doga subaija tarang subai mani khni khokjak bijab rok sisikjak joto ebrum jabrum khlaja obhai koktama mani baithang chenane bagi thangi choikya TISF Town Committee Simla Division te Mohanpur Division ni adong rok hostel warden baibo koklam salakya hni saka Hainitine haiman karon kita mo sengtine haimani hingkai sin pasano hostel no tuna hana haimani hingkai jotono room rok kalari kalang khaka sung man phaikya hingkai terang rok bokhok jangman phaikya hingkai tai ko boy rok majak boy rok chiri khitar jak rok man phaikya ono ko letara patara khaija rok man phaikya tai chini room rok hingkai ko tabuk hingkai ekdom tui rok tui rok ni bokora bele mo to kata oro tabuk hostelo जों दिनै फुङाव खायसे इनफर्म मोनगोन जोंनि प्रेसिडेन्ट सार टिआइसिनि प्रेसिडेन्ट सार जोंनि सार साजरा देबरमानो जोंनो इनफर्म होगोन जे बुजं हस्टेलाव खायसे अमंखा जे खायसे पेरेन्टस रखाय बर'नि जाय रगनि मानि रग बर' जे हस्टेलाव जे भेकेसनाव थांमानि बर'नि जाय रगनि बिल्डिंनि माने रुमनि दालाव रग बखौजाक मानि रग गोबां माखामाजाक बय रग जखर कामाजाक गावबागै जों हायमानि हायनायखा जों हायनायमानि और हायनायमानि बुजं हस्टेलाव अनेक प्रब्लेम दङ हस्टेलाव गोबां मानि रग अनेक माने गाबलिटि दङ जोंनि आं जों नायमानि जे बाथरुम एकदम हामिया तैरगबो एकदम हामिया तैरगनि बागै रगनि जतनि नायदि नायमाना याहादि बर'नि नायदि स्किनाव बर' सामानि जों बर' बाइकक सामानि बर' साव बर'नि स्किननि जतनि प्रब्लेम जतनि स्किनाव माने अमं जा बथराय रग जा तै बर' तै सामनि बथराय रग iko bini potongo iko Hingga omorogni boroni tito hamiani bagi nomting dong omorogno change khenani boceng request khenai je oroni je daitorok je nahanai rogno tai borogni o infection ni borni medicine rok sabori nai borno medicine rok bo isa saijo khaike onek janai borni ase gabang ma jinis orok keri gabang fan rok keri paisa jeng oroni जे सुपारभाइजार बर बायबो मालायखा बो सागा जे बो ताबुनि जे सुपारभाइजार बखाय सिनि एससी हस्टेल बो दङ रो एसटी हस्टेल बो दङ बखाय एससी नि ताबु दङ एससी नि खाय करि सुपारिनटेन्डेन्ट इनके बो साव बो साइचों नायसे माने आसक नायखलमाया आसक बरनो बो हेन्डल खायमाया ए चेयरक बो गोबां मा चेयरक आसक चेयरक डिसिप्लिन करि बो कयदिन बो गोबां मा कोक सागा दङ चेयरक दरजारक सबाय सिबो बाक्साखाय लाइट रक पक्षिबो माने अमो आसल पक्षाय अमनि रिजन एकटानो डिसिप्लिन करि और डिसिप्लिन साबो तुनाय बरनि पेरेंट्स रक बरनो रियो हस्टेल रियो बरनो कायसानो सिमि डिसिप्लिन बर गंथु चिनि बरनि बसारक डिसिप्लिन सरंतु परा लेखाव गाहामगो अबगिनो बरनो दि रगरो ओ हस्टेलो के ओ डिसिप्लिन से बर सरंगिया खाय बर ताय बर सरनाय ताय बर जे जों तिनि विजिट खायनायखा जतो रूमबो नायखा जतो रूम सबायजा तैरक हाबजाक रूमो वातिनि बागै बाथरूम बो एकटा बाथरूम आं निजेनो बाथरूम सिटिना बागै थांमानि बाथरूमनि आं फरि कबाय माने आसक बुमिट खाय आं फरि पाइखा इनके अमनो जों जतनो कयनाय चिनि जत जे नायखलनाय जत
जोंनि जे दख'नाबो जे नायख'नाय बरनबो सानाय अमनबो नायदि अमरो जों पारा जों सावजो पाराव अनेक प्रब्लेम दङ जों टाउनाव दंगैसो आसो प्रब्लेम जों साइमान नांगौ बुय आसो टाउननि आसो गाहाम हस्टेलाव दंगै बुय आसो हासाल हासालनि बरनो तेरो बर फरो गाहाम स्टुडेन्ट तो गाहाम ओ गाहाम ना बागे बर चिकन चिकन मानि रो बर निरो करे ती नंनानि ती गाहाम करे माइमुई चारि मानि ओ ती बो हामिया जों सुपारिनटेन्डेन्ट बाय कक सागा जे तांगै ओ मो चेंज खाइ दिया बो सावो अमनि बागे बो एप्लिकेशन दहर कापो जे एप्लिकेशन तो बर हर का एप्लिकेशन न रहदे बर न जे माने अम खाइनाय दिनाय अमरो से दिया इनके बाहे के बर कम नै इनके गे जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट बो अम जों सानाय जे बर बगन नायथु बरनि चिनी बर से चिनी फ्यूचर बर गाहाम गैसे जों तेबो जों प्राउड खाइमानो चिनी तिपारा सरक अमति गै गाहाम दङ बर ताबु जिनि सिमि जदि आसे चिकन चिकन मानियो जदि बर जदि माने क्रिं खाइ बर तेबो से अमंग थानाय जे आं तिनि हाइमानि आनि लगे मोहनपुरनि डिभिजननि कनभेनार चिनी बेंजु देबरमा ताइ अरो चिनी लगे दङ चिनी मोहन सिमला डिभिजननि कनभेनार राहुल देबरमा ताइ चिनी एमबीबी कलेजनि केएसएफनि को इनचार्ज अपमेश देबरमा हामबाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एबा मंत्री विकास देबरमा साइदमान माया सिया फियाबा बिनि हाबानक गानानि हस्टेल तंमा क्वार्टर गानानि आगरतला बॉयज बोजों हस्टेल तिप्रसाद बुसाराव हानां फिनां अंगि मा तंलाख्या उराम नो एसटी बॉयज गर्ल्स हस्टेल लोगो थांगि चेनायमानि नुगो मंत्री विकास देबरमाना फियाबा आगरतला बॉयज बोजों हस्टेल थांगदैनायनो मकललक लाइजाक रोंसोंनायरो खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा सरना अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय। हामबाय